UMLA berem ke nongkrem ubak lambor malnyang ulaong baka jinglong ke Meghalaya ke daikum ke kerdop syikiwai pat ke jela. Kalong kum uding pengkyang hagaban Jingpyntreikam ya ke inline permit lani ke ILP. Ula banjur lo ke jing donkam ban lap ya kilat ke lenti ban pelaj ya ke nong syong shnong na ke Jingeh hagaban Jingpyntreikam ya ke Eastern Bengal Frontier Regulation ke praspa nyopulai. Ubak lambor lo kedau baki jela kum ke Manipur, Mizoram bat Nagaland. Kibadonnya ke ILP kimlong kum ke Meghalaya. Ulah kedauru baka yeng do batau an kala pedang yakne ke rai ban Jingpyntreikam Iaka ILP na ke jingkersan jur jong kisteng bahalang bat kilanang budien yakne ke mat bat ke soka pedeng. Mangi kiban ra ya ke resolution hapo ke floor jong ke house hapo assembly ya ke ba dakoi ke sur ilai menjur banwara ya ke resolution bat ke ju hi ngilara lapha hapo ke Ministry of Home Affairs, Government of India. Mendai ke bangi syupakai, iaitu ke resolution, mendai ke bangi penbiak jupat ba, iaitu resolution. Ke resolution mo kalong serius. But habang ikren seti kamut kidon ki plus ki minus. O ngi isang balang ki ong ikwa ka ILP. Ngiru kaju kasor ngi ong ngidawai ka ILP. Te kumno manginwan ra ikata. Namar kawaihi ke bang ang syi kalong ba kani kadi ka gateway jong ki state ki babuan hapon notice. Ini hendak ibangin hapan niya taib ha, banya pensutuh ha, hakanu kunti kabangin hapan pentulun Syekh Mat, hakabiday bat ka inline permit.